Muntina Kuki Daily Newsreader Anavia Anangizing Hozo se Nabon Tawin Nihopa Tu Nihol Hamul Nisim Gumading in Zong to Suho Simdo Kitawiti Manipur government let Meitei Lam Kaihon National Register of Citizens NRC Ade Dandanule Anupat Padova Buffer Zone in Akhan Agam Sunguva Achi Sapate Wahi Manipula Kun Hunkidaldo Kuki Zocha Teto Manipulin Imacha Kiman Aneta Poitin Kuki in Pin Mipi heading in NRC Tua Tupon Zanhin Anetai Information and Publicity Secretary Zhang Holun Ho Kimina Kim Tuponin Kuki Zocha Tedinga Government of India Hinga Constitution Nuya Van Bitna Indian Territory with Legislature Thum Tena Ding Dinmun Ekilhuda Hitayati Central Government in Kuki Zocha Tegam Sunga NRC Chisa Point Mo Asale Wang Kuki in Pin Dandung Zuya NRC Chiding Chungchang Kisay Boy Punti Ahin La Hitabong Din Munchu Ahung Ding Le Supreme Court Vice Nuya Kuki in P head P na Boki Balding Ahi Ichina illegal immigrant Akimudole Kuki Naga Ahilole Meitei Thum Lova Achung Tu Gamsung Dandung Zuya Tanding Ahitin Kim Tu Punchun Asay Nahi Ahin la hichi NRC le thildang dang sanga Kuki Zocha Tedinga point mo masapen chu political demand su bulin hi ahitin Kim statement chun asay nahi Biren Singh Vai Hom na nuya Kuki Zocha Tesunga Meitei Tien vet danale hot na aneo hi su hai angai I Chuting lebo Kuki Zo Gamsunga NRC chi sa the hibeb ding ahiti Kim thupon chun asay Kuki Zocha Te Sugantheya hin khuman lu zakhat somke lagu vel subeya in sang sagiwal halha chule Kuki Zo mi sang som de sang khat ver in la lo beya hin koi Meitei stil lam kai and Birin Singin Kuki Zocha Te chunga seiding le amho ma khwa bolding imacha anei puitin kipina seibe Union Territory with Legislature demand hi boina sul hapna dinga lampi suna hi tin chong kimin aphong do kirina hi Hindu Te Festival la atupi loi Rat Jatra adinga kigut na achil hazing lain janhin Meitei Thul Soiper Festival ki manji namun Palis Compound achilvin Festival aki mangji kang tichu Chariot Meithalin akapovi Hichihi janijing ka mata nidan 12:30 vera Palis Compound sunga sana kunung crossing muna anasu ahi Report Saidanin Meithal Choi ho hi Advanced Hospital langa kun hunguwa kangchu Meithala nive akapjova Palis get langa jam ahiuvi In Far East District Police in Apet Penin Tilso namun anadal ludovin investigation anabol pay ngalovi IPG Meithala hichi festival nading mun yakam hamti wang het thei ahita dipui Rat Yatra tichu kangkai ni hi Hindu Te Festival lo piloi ahi Kumsele Palis Compound akun khupi sung munchum suma kang akai jiu ahi Tu kum Rat Yatra hi July ni simgit ni hu hitai ningkuma chu kangkai procession anabol lo wangova Amuna pathin ho nakin anaman tho wahi Ahung lungding July ni simgit ni khole Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi Manipur din munvelha ahung ding ahi dan in Farakun kisu TV News Tom TV na sayi Leader of Opposition ahi zawa Manipur ahung vil masa na pen hiting ahi Hichi report saydan in July ni simgit ni khuwa Rahul Gandhi ahung tingle Airport apat lamka hung pading akile langle moiranga relief center ho avil pading ahi koi na hinkilhan piding hamwang ake sei thei nai pui jiribam jong avil mei thei ding in ake sei jani jinglam nidan somakhaya kipat chun DTC hol emsong gila tuibong blog ading in Sampornata Abhijan aspirational blog program hondo na kingun tuibong video lam kainen anauminahi Hichia hin kingun lam kain Gracie Hokip coordinator ABP apangin kinchi dan hangpi phondo na aneizo to kilhanin Samporna Abhijan screening video mi pi hon vet khom na aneyu nahi limna tu seina ABP ho mel la anale program report ho pi na phat jang milen lupo MCS video tuibongin anei Hichia hin Sampornata Abhijan kiti hi center sarkarin gamsunga dinmun nimna lai ho dop sang na ding India Prime Minister Narendra Modi in anahondo ahetu asayin chule hichi Sampornata Abhijan in atuble adoi pi pen ho sei na jong anei nahi Achi sa July ni simli jingka mata nidan khatvela jowenga singat MLA pu chilun thang in thalchoi phave min Meithala akamo Kuki Zo MLA ko hon na sata adem na aneu to kilhonin thalkam ho maddo ahi na dingin Indian security ho henga nge na anei tawi Janha Kuki Zo MLA ko hon joint statement aso nawa
to khompi MLA pu chilun thang in meithala ke kam hi kilung to ta in kadam ove tin asai uvi MLA ko ho chu pi nem cha kip gen kangpok pi pulet pau ho kip ting no pal pu ngul sang lun senate ti pai mong pu paulin lal ho kip sai kot pu alam khaute sisipul pu let jamang ho kip hinglip pu wongjagin varte thanlon pi kim neo ho kip hangsing cycle le pu ho kholet kip gen sai tu a hiwi lam ka hopia tu line gucha ho akhala le jingun hiji chun law enforcement agency police in jong nasata in pan line hiji chun gucha tampi mat do a hi to kilhana athilgu ho phachum pi jong mat do a hi janin jong achi sa January ni sim som na thum sang ni le som ni li jingka mata nidan khatle nidan li ki ka welding chun humin thanga EBCC ho in koma khub janing te che na ina gucha hon Sony 32 LED HD TV le mobile phone Nokia C01 Plus grey color ICDS lamka project in ISU agu mang pi uchu anungmu kiru nahi hichi panla na investigating officer ASI ke paumon sang ahin galboy lai hi jongle jalang hin khu suboi jing gucha ho thu ahin police on na sata in pan ala jingun hi hitabonga athilu mangsa hol do hi to kilhanin khub janing le ain sungmi ten police ho adi in ASI ke paumon sang SDPO sisipul OC sisipur le police ho chunga ke pathu aphomovi janima man police station a ASI ke paumon sangen akigu mangthil ho anei te khuna pi do na anei ngalin hi mi tamta in pre-medical need and graduate exam sang nile somne lichu lamdi lowa ki bol ahin exam tha bolding tiang nge na abol jing line janin center in exam tha bolding pa asa lo dan Supreme Court ane het sa tai exam cancer akibole dita exam p candidate tamta ato khading a hitin Union Ministry of Education in Supreme Court affidavit khat asamin na asayi CBI hinga tu kum need and graduate exam a boldan di lo ki bol ho holding ange na kine hetai tin jong ministry na sei nahi National Eligibility Cum Entrance Test Undergraduate NEET UG hi India Pumpia Medical Course chum ho sim na dinga entrance exam hi hichi exam hi National Testing Agency NTA in conduct a bol hi tu kum exam chu dan di lo mangcha ki bol hi tia ngo na chum umzia case tam ta CBI in la a case hi Supreme Court chan ge lung hi hiji thua hearing hi Supreme Court a July ni sim ge le ding hi paper leak case document a CBI in mi gup amad hi tai achi sa July ni sim thum jana lam ka khopi mun chuma meithal choi mi phalo hon hinna chan theina dinga chalo na ani udem na tu phun jo united in ani kipum khatna suke theidinga koima chat lo dinga avela ngi na akine zo wa jong he tabong de lo ta thil su hi hongsu kit a hi tin yo united statement kharina sei pu chinlun thang MLA singat SC le ain kote pu montom bing general secretary ITLF le an sumi tele president YPA kanan veng le ain sumi te akidin pin lungge le ta sadam na ahung chanding akidei se tin zo united in asei boina omle koijo sin chamta sei khom ding dan ngei tu ding in nge na ani nahi chule Central Armed Force Police le thunei vai hom hon hitabonga chat lo mi phalo ho man do a hitabong thulsu om kit lo na dinga panla dingin nge na anei nahi geldo thei chu chi sa July ni sim thum jan le July ni sim li jingka langa meithal choi hon amuna thal ana ka bo hi ama sapena ITLF General Secretary pu montombing in kibulua abana YPA kanan veng president ki puimanga kivoa July ni simli jingka langa singat MLA pu chilun thang in ga ki kap kida chuphat vela VPC president pu henlen thang let chen ne in vela meithal ga ki kap ki rehi jani nila nidan thumle akim chun purity water tank honnale thinso na kin gun molnom wangkho amangon hi Hichia hin jingunin pu Paulin lal kip Honorable MLA 59 Saikot SDSC apangin kinthim puin upa jangkholun kip apangi phatwamin PK tungdim apangin phat patauna SLKUKI chaplain in anin limna tu seina pu tongkho pau proprietor purity water tank in anei hichia hin aloi le apai ho to society anading do over hichi project hi anagu no hi thu asain chule sumle pai hen a kho dung zuya BK sermain anaki thu pizala hungum do the hi thu asain zalengam product molnum tia amin sa hi dan jong ata langin hi
Abanin purity water tank a protocol zalengam hondo na zingun pu paulin lho kibin ani aman a holim na zapia dinga mancha the mamota hin simdo putong ho pau pacha na thu apongin hi ei magam sunga tu laita roofing industry to water tank factory tha ahung umdo na chunga panla ho akipa pi thu jong apongin hi kiwai hom na tum inei theina dingova ei magam sunga kuna sumle pai kining lingta ahung umdo masat pen ngai ahin hichi ho chu ahung ting le economic level hung hoiding kiwai hom na lamjang ta chi la theiding a hi ati hichi kiu hilowa ei magam sunga hi bottling plant a hi lo le masanga sa thi kilsim na mun ho jong sumle pai an nei jem hoin lungel a hin nei owa thasim do ding ngei to pha hi thu jong a sei na hi igam sunga economy akhan towa eima chen na hob sunga sumle pai akiveidan ding chu koizo sin gel ho se ding a hi thu jong a sei ben hi chule heji water tank sim na munpi hondo a hi to kelhona gamkei sungmi pi hon a hin phat chum pi te ding a dei sa thu jong a phong do in hi chuzo win kin thim pu upa jang khulun ho kimin thin su na taw na amangin chule thilpha bol na phat bi pu tong ho pau provider lam kainen aneun ki pa thu sei na thangboy ho kibin anein phat kha taw na upa mangne hlung dimin anein kin gun manzo hi het thei kha chu zania hondoa purity water tank tui kholtup na ki mang syntax sim do na mun pi a hin sisipur lamka district adinga syntax factory ma sapen a hi syntax ki sim ho le aman jan ho lang pi a hi le two layer category 300 liter black color sang khal jase gi man a hin 300 liter color 1900 500 liter black sang ni le zagi color a hi le sang ni le zaku man a hi 1000 liter black sang nga le zanga color a hi le sang nga le zagit man a hi 2000 liter black ho 11000 man a hin 1500 liter black ho 9000 man a hi chule 3 layer category hola 3000 liter black ho 17000 man a hin 5000 liter black a hi le 25000 man a hi ko hile zalian gam purity water tank syntax alter bornom hon factory proprietor tongkho pau contact number 6009335714 ak ho pising thading a hi United Kingdom general election a Labour Party in Gulzo na uneasy in government assembling a hitai tu le tua Labour Party hi Keir Starmer in alam kai a hin tu chung a Gulzo hi kumsom le li Conservative Party in vai a homzo hi hichi general election a hin sit zakub le somla Labour Party in zalile som Conservative Party in zakhat le som lako Liberal Democrat in som sagi lakhat Reform UK and li anamove na hi Conservative Party ho hin tam masanga sit zani le soma hisu a hiwin UK electoral history adinga ahat mona penu a hitai hichi election go lalla Conservative Party akun Prime Minister anahi Lik Thrasong apangin hi ama hi kum som le liki zoma anakai hi Keir Starmer Party hon Gulzo na aneuto kilhonin Prime Minister Rishi Sunak in King Charles anaki mupin Prime Minister ahi na akun hay na anapi na hi Hizdo kilhon chun Keir Starmer in government tha asim lam kaidinga King Charles in ko na anabola hi to hlanin UK Prime Minister hi na atu ding a hitai Hizdo kilhon chun Keir Starmer le azinu Victoria chu Downing Street achil honin London khopia amale a party to son ho lim na annei hlonin hi tu chung UK election hin kidang ten Labour Party MP kilheng do hola Sikh community ho akun mi som no mei nga le pasal nga apangovin hi hichila hin gate hi akai do na masapen hi wi Keir Starmer Party in election ki phuna Gulzo na achanu chun tu la tu hin ki khelna ki pantai anati na hi Jharkhand Chief Minister Champai Soren chu adin mun lojing laya pat ahai tajin Governor CP Radhakrishnan chun Jharkhand Mukti Morcha President Hemant Soren chu sarkar tha asim na dinga Chief Minister dingin tip na anei na hi sarkar tha lalu nakin gun hi ahung lung ding July ni sim sagi ni le hidinga tip hi JMM General Secretary Supriyo Bhattacharya in asaina chun Governor in sarkar tha asim na dingin tip na ai neun sarkar tha lalu nakin gun hi July ni sim sagi ni le dinga hi tin asai Achi sani khu chun Governor in tip na aboldung zuin Soren le India block lam kai ho chu Raj Bhavan Ranchia aga kholai lengon Chief Minister apat haina nei Champai Soren hin
Langa sungbo CM din mun alo nunga Hemen Soren mama hi CM hikit ding a hitai tu so mi ho to akheulim na chun champai Soren chun phat ichen ham sung chu chief minister din muna ai ki din sa in HST na mo po na sangta chu kaleng ko akinga mi na hi ati Hemen Soren ahung kile thei ta ji in ka to khom nawen kilol na anei dung zu in Hemen Soren chu kalam kai diwin ka thleng do on hitia hi ji chun ke jong chief minister akun hei na ka pi a hitai tin asei Hemen Soren hi negu thu to kimena Enforcement Directorate ED hon asui nau chi jing to kilhana tukum January nisim somtum lakhat ni khwa anamat uwa Jharkhand Chief Minister ahina akon anahai ahi hiji chun champai Soren chu February nisim ni khwa chu Chief Minister dinga la lutna ananei wahi Infarkopi sung tuilit ji agan theina to mi pi ho Assam Rifle hon akithu pi jingove Pro IGRS akun press to phone khat sei danin infar sunga long vadung iril infar vadung le kongba vadung tui alun le jin singjamei thongju Kanchipur le Manipur University la tui na chubi tui le na to kha ho gi thu pi na ding in infaris le infaris DC in AR ho pan pi na angi adung zuin AR hon operation jar rahat anachi POV vadung ke ho sim phat na ding in AR sipe hon pan alain kong ahilo le long ti chu bot mangchain mi sang khala jani tabong bit namun an thu do ve chule lola aizong an hop yu ve hichi operation ahin ARC pe jani velin nisya pan pin api jingwa hi chule achi sa mei juna cyclone rimelzia infar khopi sunga tuin achuma jong chu Assam Rifle hon tom ngai nen to mu theya anavet so hitai hichi chunga jong chun Assam Rifle hon mi sang guplang tuile namuna pat bit namun anapui doon chule lola aizong an hop yu na hi Director General of Police Manipur le Security Advisor and Gel khona nei lon lojia jiribama boina hlung ahin hiji chun amani sakhawa kunin to sitna to ho jang na dom na ti chu compensation pehentin Manipur Human Rights Commission MHRC a nge na appeal huruvi hiji complain hi Assam Rifle akun social activist Phachom Kamala Kanta Singha le Fansobam Lokanat Singha in MHRC a appeal ulhana hi Complain dungzuin jiribam mi soibam Sarat Kumar alor ke tansa modo ahin jiribama meite khopeb lamtai khono lokai bung Harinagal Naryanpur Butang khalle le sabi tur ke hal ha ahi Sarat Kumar chu jun nisim gumnya alowa kun ke hol mo ahin chom khajawa athisa modo ahi jiribam boithe hi ti thu ahet masa alhonwa nga DGP le Security Advisor in anasa loji over heji thilsu hi lunga hi tin complain lekha aseil hani sule jiribam boija galjam jo si jong ki thu pi na compensation bidding in jong nge na anayuvi Israel te hi gamneu cha hi wangon tu pe na hi country ni Lebanon le Palestine ekisat pi hi Gaza Suzajia Hopi Sunga Israel le Hamas te chu na satan ki kap to vetin UN thu su chu na sejin hi Chule Gaza State sunga mihim in neilo 1.9 million alhingtai tin UN thu phongchun asei nahi Gaza State sunga second largest city eastern area sunga cheng mihim ho chu gamsung adala dewin Israel army ten thu pi anei ji un mihim asa nga sim hon gamsung adala gam tawin chule Khan Zaunis European Hospital la ho jong gu thimin azam do jingowe tin Gaza officer tu su khana kun akimona hi Israel ten southern Lebanon abulu nawa Hezbollah te top leader Athatawi tin Hezbollah te chun asijun hi Hezbollah te lam kailin kha athi ji chun phula dingin Hezbollah te chun rocket ho chu Israel lang anangat sa tawin hi Hezbollah te lam kai senior commander Muhammad Nima Nasil chu Israel ten atha ji un Hezbollah ten jong rocket le drone jani vel chu Israel army ho pan la anamun ho anaka mun hin la athi ama ki su ho wang thu su chun apong do apu na hi Manipur Police on Okhul Bazala IED bomb ki kam khat lepla na ane onehi Okhul Bazala RR store grocery shop maya IED bomb ki kam khat chu Manipur Police noya bomb detection and disposal squad hon lepla na le mun bilaya su po na ane uvenehi hunama sumle paithum na jia ki kam hidinga kin mo ahi akiti thilso to ke sein hunphun VA all hunphun tang association le thangsung ki loi khom na hon dem na ane uven thilso aki go na nei ho madwa om na dingin mo po na nei ho hi nga nge na ane uvin hi Mizoram governor in sarkar scheme to ke se PIB he nga nge na nei
Press Information Bureau PIB in Sarkar Scheme ho achang dinga lom hon chanvo amu theina dingova Sarkar in Scheme agun jo si japi head team sa dinga hata alang sab diwin Mizoram Governor Haribabu Kambhampati in Rajbhavan muna PIB Director General K Satish Nambudiri pad hinga nge na ane nahi Sarkar Scheme ho japi phatia head team sa omle achang dinga lom hon aphat homa minpi lu na aneuwa akisan theidu ahi ati hiji mutu na achun DDK Director News nampi bo Marine Maizong azawi nahi song pilam ka himlethal kilhana thilsu chunga ITLF indem na nei nisim thumjan chun song pilam ka hop sunga himlethal kilhana le kibolgim na thilsu analhungi nahi me hello thal choi hon ITLF Secretary Mon Tombing in bulu na ananeuwin kanan venga YPA President Paz Hunama Puimang le bolgi minano minahi hite ni chungsu na MLA pu chilun thangina jong thal han ano minahi thilso to kisein ITLF in demna le banjoma omle atato ale thuna umdinga hi ati thilso akigul na nei ho chunga Assam Rifle le police hon khurchin na le na to na anei diwin manona jong anei unahi Security Force hon in Farwisa Galman Chaphep Mando Security Force on Paicham le Thinghangin Monamun Pem Holchil na Ane Nawa. In Farwis Hope Sunga Kuni, Garman Chaphe Amudo Vinahi, Mudaum Garman Chaho Chahile, Bulletproof Jacket Gate, Sleeping Bed Somni, Bulletproof Plate Ni, Bulletproof Helmet Ni, Garvan Tokanga, Garvan Sankhol Tumle, Pistol Hoster Khatahiwi. So pilam kalanga ko ninjong pumpi thumle pumpi chang khajong mudo ina minahi tamsunga ki galna beya chamna alian theina dinga na to ahi akiti chapang ven bi le lam dia china dinga kangui disin to khom na bol Gangui Langsunga District Administration DC Mahet Chaudhary lam kaina in District Level Officer District Child Protection Officer Child Welfare Committee chule NGO mo po ho zaw in to khom na an neigun hichia chun Langsunga chapang ho kumthling lawa ji nei na ki to sa chule chapang ki manti ho aum na loading ana sei khom na hi Langsung mo po ho seidung zuin Gangui Langsunga hitabong chapang chunga de lo ho hi tu chenin akimo pui atiwin a hi Tu ni khuwa dinga thusu ihin simdo thei ho hichan chu hitanti